gwa Gikuyu Community News na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Caroline Demathew ni mutumia wa keri wa Jane Demathew ni anyitanira na Jane Demathew muiretu mukuru wa mutigaire Jane Demathew kuhurukia kana gake gakahe Victor Ng'ang'a Waithira na ka grandson kauka mutigaire kahurukio kaunti-ini ya Nyeri na mwiri kukometio moshari-ini ya Montezuma kuria family na arata mekinya kunyitirira Jane Demathew. Victor Ng'ang'a ahurukire tariki 13 mweri wa Agosti mwaka wa 2022 thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Mathiko matafanio itura-ini ria Kihanya kuria Teto Nyeri. Ririkana Jane Demathew ndanahota kuhurukia kana gake hakuhi na haria ithe ahurukirio thutha wa family kwaga kuiguithania. Caroline Demathew hindi ya kuona mwiri ni ahotwo muno, kieha kiingi na maithori makimuihura. Mutumia mukuru wa Jane Demathew ndanonekana mathiko-ini mau gukirikana kwahota gukorwo ni undu wa ngayukano iria cionekanite makiria nenda-ini cia ukinyaniria. Na Jane Waithira uria ni nyina wa Victor ni ahotwo muno ni kieha na maithori hindi ya kuona mwiri moshari-ini ya Montezuma. Me Victor Ng'ang'a Waithira rest in eternal peace. Guku wa Gikuyu Community News ni turathie na mbere kuiga Jane uria ni nyina wa Victor mahoya-ini hamwe na andu a nyumba na arata. Victor rohuruka uhoro ahuruka ari na miaka 14 koma thayu mwendwa ni wendetwo ni andu no Ngai ni akwenda makiria. Ririkana guku gwa Gikuyu Community News turathie na gukukinyiria mohoro uria maratukinyira, koguo ndukariganirwo ni gusubscribe na kuhinya gakengere kau. Goko ni gwa Gikuyu Community News. Make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia gwake atia na gwatuka atia tikungi ni gwa Gikuyu Community News. Subscribe.